Aferin. Ya Hüsnü. Aferin. Ya Hüsnü.
Neću? A što mi? Najpoznatiji autore. Kaži Kibo. Pre nego što je počela ova, dokle su bili ljudi? Kad me video, kako sam zove, oni izgleda da sam se vrutila, zašto nešto manipulisala, ovu drugaricu, nešto, malo je nešto manipulacija. Ćao, čao. Evo, da vam se javim. Vama ti snimi. Bili smo juče zajedno. Mogli smo da ga stavimo kod babe, a sad spava i nismo mogli da ga budimo, a imamo goste. Dođe.